Duntachi gi nesul cherjugi lerim pyoda chikalu poro wansil pekhale lebim tinete mada sönamlam ngachini gi honle kuzambo seshuni. De Duntachi gi nesul cherjugi lerim nalu tambara nesul zodin di changda shuge. Miwan gelchin nam ni gi sanimlo tashi chuzong nalu heme Japan gi lenchin jongmi gi tunlu kameda tumin su pi nai. Ngeju da tiwachin chilo nidong jobge lesu dato sense duin chuse shipju she ni nalu alu relu deje da semkam trading sungi tsupchi su jungdi yobe ime. Darigi danju khamchi khalu jagar chennai lube godin thapni imi cheski dendur theng shipju she shibigi nalu du gya khabge dekha toni ime. Da nesul khasil miwa ngada rimboche da miwa gesin nam nigi sanimlo tashi chezong nalu Japan gi hemai linchin Shinzo Abe chomi gi tenlo kameda thumin so phi nai kameda thumin phi nasalu lenge jongso gi lombo chuda shungi chetoy gopen telepchige gi kutsabda dulu dumin Japan gi misetsu gi taka tonu. De Japan gi lunch dubde Kyoto gi nidab nara sesalu selshi bewe ga michi gi topda chabishulu khacha benkanalu be chongso bime. Gunlo tukchuri dun lami lunch dubde Japan lu lunch gi koneka hirimbe chashu michi me. Digi be tari gyakabna tsede lunch dub Shinzo Abe lo nyangen gi kyuti da chika gyakabna kyoda shigelu yumi dugi shungsabda tenche isa tsunale pa gedar sub chakalu pabdi bepchanu. De du da Japan gi pana tinlom tsatun yub ma se Japan gyakab de du lo konfil gi la tsuna jabjur bimi ka cheshu chi ime. Janda ne sugiten lu ishtuji gi nyeju dulin bewi. Lo ngai charji chungi binalu jagar shungi dulu legul doram gi wolu legul gepchi ja nigi tunlu ngiltam therbum kechi gi pchennibe kelen bedebidu. De legul tatuk tsokchungi shenzum da tiudalu dato tsunse ngiltam therbum ni da saya gebja dechi nebigi legul chudu chamji ju dudi yubbe ime. Du da jagar shungi bana shenzum di zalhablu tsodi bi yubbi. Ngiltam therbum kechingal habji nebigi legul hali dukju re dudi dari latsu bewi kara yubbe ime. De gelyong gaki pelzum lenso da tiudalu neyam dilu tendigibe legul su shizuk benilu topochi se imda diya pshi lemilo tengomida chache nandin thamisuli tendi in sekyunu legil disugi tenlu jagar shungi ngiltam therbum ngalhapji tani yubbe ime chilo nitong chugu da nitong khechilo Australia Award Scholarship semi lobnyer program thomisu gyakap nalu lokhidi yubda diya dari shio lekjur bewigi namdilu ime te khwa chachap gi bewachin debe lekjur bemidi duseka imle jurwa dilu ngelenda chapchur yusi shiji Chilo nitong chigo da nitong khechilu Australia Awards Scholarship zemi lobnye dogram thomitsu gyakhamna lok jenju beni denle thimpulu yebi Australia Awards iksangi lerimchi godin thapyep I Khonchachap gi dele gedi shiyop da dindi lezinda girdina labimi ime lerim dinna loju chuchi jiog lecture gi kole thenip I Giljung jiol hensu gi kemina jiog di nathenra jijur berin ze ime Layol henka gi dunchin tashomuya hema Australia Awards ki lobnyer program thomichi imda mogi lamina lobnyer program diluten dare more khere ki la chu benina lu phento bomb jundi yez ime Dare pecha tajimle lokhimi chugi denlu rikpa da yintin sap chuleten dale pha jijur bedi yemi neta sap dina la chu byoda phento bomb juni ime Maluya ngagi aluchi chungi tiwadus nali pala bini ki kokap thopchi te ani beotalu ngagi malu taja thongcha dus mam thoni digi nagi gergi da alu chichungi tiwadus yumula ani sunale pa da gadibi ngachi lishum zo sunina gadibi yargi be sunina ani dus ngachi chichi gi tindem le thogale bebela ani A lot of civil service reforms is happening, as everyone is aware.
Tare gekhap na lo lekju leshe chira jo ime ditsugi dele chi jiki juji bimi di ime tare jiop da jiop leshe chira Australia lu jome te ngagi la shu tsi shuke de bishina khong chachap logon chuni na simshu chini in for all kinds of initiative that's being taking place. Tare Australia lu dume kechichi lobni dogram digi holu lobjongkha madau chu bedu yebda chilo ni tu ni lu lobni dogram di gochu jimle chu dato chenche dume tongche ni de chigi lobjong chu beni gokap thopnu janda nechigi denle pemal hadin gi neche di something dolker gi injubio I New York lu yubi time semi natural lekhangi saphup gi che zamling nalu sago dashok ngapchu setup bemi gi dakhalu chi du jundel milam charsok bemi di chudibedu de sago gi thochwe gelchi natural dulen bada japchur pachugi zamling nalu yonda dechira mibi gi sago so dudik bedu yubi ime Duk jindil milam dia dui dang puli yubi dubi sha dan nup ki pani lam di charsu beni ki thaplam chi ima te ha le tashigang 3 kilometer shibja sumbe mi neko gi lam di longo dukchu gi chaple duchi chi da gubina logo chini ima lamdi da di jomitsu gi mirable che di yubi tam loju da jungrap su gi kole hago tsuni ima the natural certain chitami da thibachin lamcha su gi la chu ya miwang ngadar mochi gi thu gi kongje da thi di chiloni tong job ge le beni go chunu la dia dukta shil chok de gi japcho be di duk canada ji chok ki kotin thabyep da lamdia sani gi michulu ne ko da lamdil be chu thaplu mik di charso be di tu Hema lamdia longo jatale che di nekop da khatin da yugu kenlen bemi dele mami da chongdel thapmi sugi lalin thap di tunu te chilo chik tong gubja tukchu redang chunche lamdi kya khap nangke dodul beni da dadun telen beni na methap mepchi betup ima duk jundul milam le ten kya khap na niam gi shu le tashil le de yada tani nal hen tap jungbi rewadu janda netsugi den lo string dandup gi phu I Zadaw gi che gyakap nalu Covax ki tunkinda du shichok judi US le alu tsugi tenlu COVID-19 kani gi tenle Pfizer gi menkap tonta sumchul hapchi hudi bi yup I de menkap dia US ki season Biden gi zamling na gi gyakap chulu COVID-19 gi menkap jinibe kelen bemi gi chashiji ime Dia US ki Covax ki tunkin judi gyakap chigja changa nalu menkap therbum chil hapji tambel beni be kelen bedi be yup ime de menkap chue kelo nga lani be yumi alu chugi tenlu lalin thapni ime so wi henka gi kemi nalu dato chunche kelo nga le chuchi chen bemi alu tongtha gepchul hapchilo khapthing damba da ngibadi chap chadi be yup ime Gelyong amsu da alul henso da amsu chaja da chodup yargi lede dele najin lamtin sugi nedu da chuwachin chilo ngitong chob gele su dato chunse dyun chuse shipchu she ngire nalu nyungshora alu relu dyuche da semkam thedin zumgi chupche su jungdi yobbe ime debyole alu chulu chupche chame tani gitonle zapasa gi che thimbulu be lede namangi kodai lerimchi goji bede biyup ime Kelyong amsu da alui lenso gi kotribe de shungi lede da shungmin leso chubji gi kode larem dia motab tholu thimpu da tashigang tele samche Dzongkha na lebe kutsu didu te Dzongkha disum damtu bemi dia Dzongkha ditsu na alu da na shungi jangka masu chi yube kha konglu chupchi jungmi gi nedenya thoshu chi yume lo tendi ime inru gowa da tu gi larem di shemi Dzongkha tsuna ya shume daw tu gi nangkwe koten thapni ime The larim digi kablu Dzongkha amsu da alu chokchungi joli ledi chu da nyamdel bedi alu chulu deche da yongdel chu letimbi chupchi jumi gi kole gowa peni me Kelyong amsu da alu lenso gi tizinya imi chidel lembo gi sumena alu chulu chupchi chame tani gi larim di duche ka thundu yuse me
Alu chutamgi chele chulu chi zugi tsupchi da jacha chuni lu dochi gi tsupchi tele jacha ngapchu lu semkhanda dewi tsupchi jundibidu. Ti zume tarinaba alu sulu kagi be dochi gi tsupchi jundo yuble te kamchiga dochi gi timgel so yasin jodo yuble thongi. Ti ya jisu gi katule timlu tangdamso chaju nami gi namdilu yin. Te gelyong amsu da alu lenso gi kyumi na debe lopche da nga gi nangkyo gyakab na alu tsulu tsupchi jungmi gi nöden ka tongcha malam chi tundu yu se ime. Inru kongi shemi na daruya nöden tsu ninshu mabewa wong se ime. 68% of the 970 survivors. Nyamgip kubja dinchu gi dele jacha dukchure ge di amsu tsu ime. Di tsuya ninshu bemi nidin su chamji te alu tsulu tsupche jumelu ten shien tsu lamni na lakatandi du. Diya kong chachablu semkham da dewi tab madewle ten kong lu nyenka da donglen tsu jungsi. Suffer from depression, which can lead at worst to risky behaviors and self-harm. Te gelyong amsu da alu lenso gi shibchu da tiba chin alu tsulu tsupchi jungmi gi nöden tsora pam tsu changda nyozi tsu chumelu tendi tundu yu pe ime. There are a lot of interventions that needs to be carried out. Mideda chelam jurche beniki theka thaplam le shatingupdu tibole alu sulu tsupche tsame tani gi telle ngache gi tari le de chishi da chikha jamdel bedoy ma se taru le de takpa chigi ya jamdel benibe telle rim tile tende kharalo phin thoni yupte ngeden zoni de For all the stakeholders and then go as one. The larim dilu japchur benigyu dönle mi karagi midei netangdi alu tsugyu dönle nyensungda dembe zoni na japchur su begoni ime. Jangda netsugyu dönlu pema solden sringi nyenshu di suenam tezigyu dilenbeu in. Zamling nalu rede mebigi alu chamigi nedinsu alu michanigi thinkinsu mathomilu tendigibe tendo yubbe ime. Iru dulu bewajin duchida kyujin tweetingi shin memida amsusugi alu michanigi thinkinsu jeni nalu ngocha du milu tendi tendo yubbe ime. Dibyole rede mebigi alu chanile ngingok benigi tenlu zamling chiso milo mangyulgi dretha chemida sowi lamlu sulu alu michanigi thinkinsu thopchube sonida pise yada tani dele duchi shin tweetingi dadinsulu sorim zungobe labdibedu. Rede maybe alu chani zemi diya amsudi alu keni gi dande da charji memi da yana alu keni be tha matui hema alu chami lu go ime te dari goje bemi chilu ni tong khechi ni loi zamling milop ne tangi nyenju da thiwachin zamling na alu chami gi ne den chaka malam chi di rede maybe alu chami chu imbe thendi tu dia deche da Kejin Tetengi Shen Mimi da Sowi Daden Lamlu Mimi Dele Alukak Thap Thinkin Gi Damkha Mimi da Nolu Chuleten Thendi Yobe Ime Soi Lembo Dechen Wangmu Gi Sumina Dulu Netang Dita Wachin Alu Michani Gi Thinkin Chu Soi Tewa Gara Gi Nale Thop Chuple Thinkin Mathobi Kangen Mi Se Ime We did one time 2015. Chilo nikton chenga lo ngachi gi nganglam lo ta jib chungku chi bewi kap amsu ngabja ta chikha dewa thapchi dega amsu ngagi dale chilo redi mebi alu chati yep thui dia khongcha chep gi khore aro garo gi chikha deon ze nuru banale chapcho mathobartu dele lalu chi be wachin alu michani gi thinking chugi ngenso be mathobartu And they found 1 in 5 was all like unindented. Daru nyenjuda thiwachin zamling na rede maybe alu chami sayal hapchi thensa le jacha dukchul hapchi gi alu tentani lu thudo yobe ime Redu mibi alu chami gi nedun di setaptiko te dulu nedun di kadebera tundo yup inagi theka nedi chimino ngachi gi shep zeru ya tamda loju tsugu shisha midra ime te nyenjude gi mi kara lu amsuda bom chulu deche da alu michani gi thinken dele aigi netang chugi kole ngelen gi detha cheni na wancha jingo pe lap ime janda ne chulgi denlu keljang choten gi nyenju phu in Hunzile Pogechigi Amsuchilo US lo Shein Jani da Chikalu Layogi Kokap Jingese Labdigibe Milton Bunga Lendibe Padiyup ime. De Porogi Timsung Gakpada Chuwachin Dari Tsuvika Yumi Dokpachin Pogedi
Hemalera Wangzong Dujue da Gisopmi dele Sunchi da Shemi Timgelgi la Leshachira bedi yubbe ime. Daru Tokpachin Pogidi Timgelgi la bedigibe Dzongkha dubigi shuma danja kamchikalu tenjo sauchi insi ime. Kelo kechisum lami amsudi parolo didoyibda mogi topachim pogi di tichichida ngabina mideda juna lebecheno. Te mogi lamina kelo sumsa gi lami pogi digi New York to tungsabe labe dumichi inse labib ma se tari kora lachi tendebe dulu hideibe labdese ime. Taro mogi lamina topachim pogi digi mo koda chika US lo kini se kelang bedeyib ma se mogi pam pincha suluya nidin digi kole labno se shichi. Iru shule mile shachigi kogi lamidi demba imbe lami tembegishi mogi yojugi langi digi ulu tsuyi se ime. Te mogi lamina US lo jonigi chetam zogobe lamidi chidel henka nalo laabimi imzomi topachim pogi digi charo ime se shichi. Passport zo joda hema classmate me bor passport ki sar dang khodi tele ye chi khale ani lens le ra la sa tele ani ki ngachini documents tisu asi tele khoye apply be me wala khogi documents tisu khogi mail na send be chizi khogi ngai family distance galo la khogi family disu tele ngai pincha disu tele ngai chimsan disu ka re Dzongkha ten kho open be wai bala sa an bendi chizi trust be meeting omara ani be la Tele mogi kogi lamitilu denzi rewegi shilu pugi tiki US ki jonigi tokeda chetamgi tu tuizume jime nidin sugi tolu turu leni gozu no. Tibe ule mogi morai ngika ki zitanalu turu lambe meble charo da pampincha sule jabjo linse ime. Iru tokpachen digi tiru gobe lamiso teso chira dewa tamatupse shichi. Tenesil jungkungda tiwachin yojogi langin tinalu nyamgi jume mo chamchige madowa timbu timsunga dinalu ya tizumgi langin bede yubi nidinso toki bede duuse ime. Tizume parugi timsunga bagi lamina driltingi simso jam tongtobe topsuni digi tokpa chindi sago jinale jimi saninalu joira dedo yuble dazimbalu laka duuse ime. Te te kamchiga tokpa chindi driltingi tichigi ziranglo yebe tende zirangi timsunga baluya nijube no. Iru timsunga batsogi turigi tole mitsuni di lamlu lesha chida chiga tigodo yuble tongling jummese ime. Te nyamgib jume amsudi moralo yimi tiru kahara tokpachim pugi digi bayib mase pulin ya len yube ime. Tida chiga yojugi langin bewi tokpa yubi mingomdi ya tari tsuyo gara yubime. Janda nesul gitenlo parule namgyawachigi nijudi pubagi pyogi. Tsirang Dzongkha Dampu Thomkhalu Dunta Nyesugi Kablu Loptu Sugi Tunle Yongdel Wi-Fi gi Shapto di Rime Tombabe Chimidigi Loptu Sulu Pento Chungdibe Yup ime. Te Shapto diya Tsirang Dzongkha Dakchungi Nahi Geyong Dichengi Ngimda Dedigibe Goji Bedibi Yupda diya Loptu Su Dunta Nyesugi Kablu Dunminchengi Lena Tsunalu Deltobe Shaktablu ime. Tare Wi-Fi gi tunkin diya Dampu Thomdi itsana tsudibedo. Te Dampu lobda tuyina lobrim chuchibe na lami tandin peljurgi tetera dunta ngesoi kap tiwa dina shabdo de lemba hondoi pime. Te zumbe tareya kora zamling jungrab gi zinto su pablen bedi laba hondido. Te kogit lamin na Wi-Fi gi shabdo rime tomba bepsi midigi lobkang na labjang be mille ladi shuyin su labjang be ni na pento jungdi yuse ime. Machira download anisu notes download bindula ansna download page wala kangil gachi ma chumba download bisula ture apada ina remigo wala amchile turugi turu dan strategy denle te tandin zumbera ngedab gi lobda tsunale jemi lobtu tsugiya kongre dunta ngeso di yongdel gi tunkin di chue di denminchin jibe zo tsudi do 49 data packet digi tete di today semela mela doto onbe dotora chamela tampanga chi class na temisu asimako biwajin na online na tani gi tuba YouTube nalapa tani tete research pe telenga chiti ta class 9 nalu so mamra ngachi keyboard ta do wala keyboard ta da anale kara ngachi tasubela chiri data lalin tapde be wachinde data de no masupchi jome shunila the naumdalu achira din chungkuchi nalu ngachira gomi disu gara topchube shunila ngarai phamdi ge shela nga azum tenira mi shunila de ngara naum shimle ngara nortisu tampasu da ngara apailu tendo shunila Te zumbe kelo chudula mi sange tinlelu be wachin
shabto dileten shun labni gi madowa yongdel thogi longyen su judi kangche gi lopten su penina ya lentap chundido Debeole kogi duchi namgin lo gelyong kangche dechin gi tamto na chama toni gi tangde yupime. Na coach mi blitin digi chiran te ngara phone leta ngara training be ani bedola te photol to di hema chungan le dila te da pha gelfuna selection na juila cha 6-4 dich juila ana di mathopla ngam chi training be majola this year di ngara gi cha ginbera le cha ginbera hard work be anjin be ni ta tiji thop bera tanis Inru loptu laluchi gi thungin di lejombe lalen mi thabdo yupta dea kon laluchi gi shuin lu towa makeba yongdel thogi chemsu chewi me de yongdel gi thungin di chirang Dzongkha takchong le thudel bede yupta loptu chu gi thungin di sheming ngi sui kablu ye chu sudo yupime jangda netsu gi den lu chirang le pema chewang gi nyi di senam tezi gi dulen bewi Darigi neyam digi dumi sulu donglen lashichira chungdi bero rango rangdong be sogop kha chiwigi kole nyamnyung lashichira thopdi be yupi. Te ata bewachin sansam gi thom samrup Dzongkha lu lamche miche mepiro dari phogichigi lamchem khachi gopchidi be yuble digi ombab lejum bera so chudo yubbe ime. Kelo jipshe ni la me kezan jimi gi dewa thang lu lamchem khan chi chudebe dawgi de chi sono iru khogi lamchem khang di samru Dzongkha chomkha podebe tarebe uda dawni de chilege malambe te kezan gi lamena khogi dizum gi chongla gi nyakab di chiloni tong khechi chida sumbi na neyam gi sansam jigo su godam jabishi thopchi seime Taro kogi neyamdi gi khachewi la chamchimsu rangera besub zogobdi khachew imha koise shichi. Te tare kogi lamtsimi da chukha chamilu tende ombab lejum so sude yubeshichi. Sansam zigo godamishi dumitsu lam chokha chaba chagargi sansam chomkalepa jo machu. Digibe ngachigi kokabdi lengi te nim renche meba lam tsemi macheba ondo yeble. Ngagi nimre nalu hongbam nyutam tongta nida sumgi pana zotsube America 2000 ni 3000 up to signal te tare chomde tina lamtse mi khora chamchilegi miru khogi shabto lejumbera chindoy beshichi Tizme hema semchamni gi la choya jagagi misugi bedi yiru tare bebe gale dumisugi bedoy beime Te samrup Dzongkha thomkha lu semkha ngoy yumi nalu dumi semchami khechi de jibime Jaga gi semchami gara lokungri gakhab nalu sungde yuble ngachilu ko khable jum thopchi te ngachilu semchap tangi ko le changwa sube di rixel lashira thopchi te nga gi dawri nalu bab ngitam tongta khechinga le sumchi gi bana zo sube season dang chini gyola na get ban phyo hi Sansam zugo godambi gi shulo ombop soni gi kokab lejum bi thopji te ata bewachin semchami sansam chikha gi misu ondu yubiro tare ngachilo kokab di thopdi gi be ngachire gi tiru gyakhap nangkholora shachube tiru ba pura nyata fiskan din chomi na Iro tichi chida gubinale tashipso oni gotsubi kanle kongi tsongla di kadebe jonga no saja yubbe ime Janda nesil gitelo samru Dzongkha le kile wanchugi nyeju di pubogi pyungi. Darigi danjukham chikhalu jagar chenai lube godin thapni imi chesgi dendur theng shipchu she jibigi nalu du gyakhabge dekhato ni betu. Chesgi dendur dia gelchi ches thokpagi godin thap ime. Te dendur digi tenlu gyakhab nangkhele chirin pa tashu chutham damtu bedi bi yupta dari khon chachap dendur digi tenle dadi bewi kanratu. Dendur digi denlu mike chinga gi dakhato sale phogenga da amsunga damtu bedi tugi honle dodin beni ime digi be khon damtu dubmisugi tangoni gi rinlu yondel gi thole chonda subeno te dukje sokpa da tiwachin darigi dendur di chiloni ton khechi sumlo nashun cheding gi denlu dadizum chi inze shichi Chamatomi su laluchi Dzongkha shen khale bebe odalo dinalo ngachigi la khashushi de gachidu se wachin nalo zombesh nale over the boat dongo chigi dong zushinale jango benigi dusi chi metabe niba gara zoom meeting to khalo be kondi tamadu chani dusi shunila
daru khogi labmina tugi honle chirtang da amsu ekhagi dendur nalu doten beonze ime Chess ki women empowerment sumchi asi womela logic ngachi move kachi be the powerful the queen imbala queen gi da marks be the 9 year la queen lo highest chi the king di ngachi ki safe be gomom queen dira yawachin ngachi ki safe be sunime so that's why ngagi one sided na da wachin na sami ani women empowerment sumchi be la si women do asma focus be to sumchi be my expectations for the tournament dendu dinale ni rewadi ngachi gi chagin di chedin khadak pachinale ge kha thop chupe beni I doru cherik dinale nyamyong ya thop chube it's for the experience that will get from the chess would be to think chess tigi jisigi hemale no sotani da mikti kini tele cheta le shachira chesube ti na duni le kha chishu chi di tetera ni ka bade ge kha thobe beni di ime you must take risk to win the game sometimes te thera goden thamni ime dendur denalu kya khap chikche gepchu ja dungi ta khatoni imda da redu kya khapti gelchi cheski nerim chikche gepchu ja ni binalu yebime janda nesul gi denlu karmawandi gi nyen shudi pinsonam gi phui Duntachi gi nesul charju gi lerim di nechibe phu sai si shuni kadishe